Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalin ka diti umutang ken ka, Mari Pipita? Nakitak nga mintipos mo kat nga agpapautang kagayam. No may papan iti utang, istrikto akon, Mari Ansyang. Narigat nga minti agsingir ita apanawin kat. Ah, anyat kayat mo asawan ngay, Mare. Masapul nga dati collateral, Mare. Kayat mo asawan, saanan amaala itinasaya at asaritaan, Mare. No anya timbagak, iso day jayan. Ay, nawaw. Sayang matiplitik ngay may dito ayan nyo, no kasta, Mare. Talaga nga mi nakasapulan mi kan lakay ko ti kwarta. Pagpuunan mi kumataag mula kami manan. Pasensya kan, ngam sa anak nga agpautang no awan ti collateral, Mare. Rule is rule. Sige. Agsubli akto nga rod no ka. Panunutak pa'y anaimbag no anya ti mayat nga ikulateral may. Kumusta nga ansyang bakit? Pinautangan na nga kaditi kayem mo, abak na? Ay, awan nga rod lakay. Ay nawa, apay nga. Kasapulan ka no matikulateral. Ah, anya? Agpanunot ka man kit din no anya ti mabalin nga ikulateral ta. Anya ka no ti collateral nga awatan na? Anya nga tano. Ano, anya bakit? Adda na panunot ko, lakay. Anya nga itaan na panunot mo. Umasidag ka, taiyara saas ko. Ang mga nuad na makangag. Agrubata ko, pinyol, lakay. Iti ayan da kumarin Pipita ti papanam? Wan. Anya nga ita na isubre nga iniggamam. Bakit? Ay, nawaw. Nalipatam adagos, no anya jay nagsaritaan ta. May sudaytan, bakit? Wan. Ay. Nangalaam nga iti dayta. Secret kanulaang. Saan amabalin nga ibagakyan ka? Ay, tasday. Wan. Kita agmantin paramid mo no isumot lang. No makapasamot lang. Atoy, kitaam. Kitaam anaimbag. Saan matpiman amadlaw? Pulido bakit? Kunak tumatkin ka. Sigurado asaan amadlaw ni Mari Pipita dayta. Sa dino ti papanan ni Ansyang Pinyol. Ag-apply ka di dayjay iti trabaho. Sana nang. Ay nawaw, anya nga iti nakasubre nga iniggaman na. Papeles day dyan, nanang. Papeles, para anya. Papeles ti... Ni? Jak mutten malagit no anya dyan bagana, nanang. Nalipatak mutten. Tanda ni mailaw anak dyan. Apay akasla di ka sigurado iti bagbagam. Ninanang mo't, anya nga minday dyan. Nalipatak mutten. Nian siyang latan ti kasarita yung no sumangpay, nanang. Agol olbod kan samad. Iti anya aga po mga agulbudak, nanang. Adda kada kayo, ano mamati kayo. Basta siya, pudno, ti bagbagak. Adda ti bisita, ang Pipita anak kaw. Ay nawaw, asino tatang? Awan mo tinamnamaak abisitak itang aldaw. Ni kumarim ansyang. Anya ka no ti umay na ibaga. Jagamaw, di na mo imbagalwan niya. Wano, umutang manan. Siguro adda mo tinakasubra nga inagaman na. Ti collateral na siguro daytan. Rumbar ka, tapno mapan mo kasarita. Di mo pagurayan itinabayag di tao. Ibagam nga aguray labiit, tatang. Ipalpas ko pa'y tar aramidek. Dandanin malpas daytoy. Sige. Ang gawaam,
Si kamat gaya, marian siyang. Ay, uwan maray. In mayak ta adan ikolateral ko maray. Iswa pangaasim at pautangan na kon. Talaga akasapulan mi ti pagpuunan may tanabang crap ti garden may. Anya ngay ti ikolateral mo, mare. Ay, titulo maray. Titulo ti Titulo ti daga maray. dagayo, mare. Ay, nawaw. Siyempre, amaray. Isu ka di da ito'y jay nagsaadan ti balayo? Sa bali, maray. Dagami da ito, ijay laod. At damat gayam dagayo ijay laod. Ay, kat adda. Agul uli magkamilaang ngamen. Iso asaan nga amo ti kaadwan. Anya abanda ti dagayo ijay? Jay asidag ti mangga, maray. Dagayo gayam day jay? Sige, itad ko ti kwarta nga utangam. Ngam, agbayad kan to ha? Uwin ka di, maray. Di ka madanagan. Saan ka nga itarayan? Adamot ti titulo nga ikolateral bilang laang. Nakita ti kwarta nga inted mo kin kumari man siyang pipita anak ka. Nagado a blue bills. Utang na day jay, tatang. Itaman pa ya pinabuluda. Pagpuunan da ka nung nga aggarden, tatang. Inikak tadamot tan ti collateral na. Nagpirmamot lang iti kasuratan me. Anya ti inted na collateral ti utang na ngay. Titulo ti dagada, tatang. No kasta, at gagayam dagada. Adda ka no dagada ijay laod, tatang. Ay, mayat ano kasta. Narigat agpautang. No awanti collateral anak ka. Nasaysaya at no dati collateral. Ta at least, kampante, tirik na. Agpasentro kami kan pinyol itananang. Ay nawaw, apay ijay sentro. Anya ti aramidan nyo ijay. Ipadas mi man mati kunadang ag-shopping. Anya? Kaya't yu ti sumurot, nanang. Sanon. Awan mo't kwarta. Ay, kat ilibre kayo awan kwartayo. Adda kwartam aya. Adua. Nangalaam ngay. Ibagayo kit day no sumurot kayo no saan tap no amok, nanang. Sanon. Da kayo laangan kan pinyol ti mapan. Okay. Agrubwat kami nga rudan. Gumatang kam tulangan iti pasarabuyo, nanang. Kasano ngay bakit? Nagatang mo ka di, ti planom agatangam ko ma. Ay, saan pa'y nga rod lakay? Ura siya nga, ituloy tang tulangin, ti shopping ito madamdama. Manganta pa'y man. Panganan tangay. Dito imulatan Ado, di mabalin ang panganan dito. Ado ba'y mo ti kwartata. Afford ta ti makan, iti da iti amol. Problema talaang itano pangibat tiyanta kadagiti ginatgatang talakay. Itugot talatan ba kayo? Saan ang mabaling nga ibati? Narigatan. Ang mga takawon da. Anya ti aramidin ta dito'y mall pipita anak ka. Anya kumapay, tatang. Agrelax taang. Ay, mabanog man ay nabagmag na no kastulaan. Ni tatang mat. Worth it to kadiday taaban nugyo. Mangan tapay sakbay nga agpa-footspata. Nabsugak pa'y mahig ka na kaw. Ay nawaw, nabsug kayo man kan saan. Mangan tayo lat na. Tapno maramanan nyo mat ati makan dito'y mall. Sagpaminsan laang mat no agpasyar tayo, tatang. Isupay gida paggastusam no kwa. Okay laang, tatang. Adamat kwarta. Alala, daking karita. No kasta ti kayat mo. Mang restaurant tangarudan anak ka. Aguray ka. Kasla damari ang siyang kanila kay na timakit-kita ka. Naimas mo't gayam ti makan iti dahito restaurant ba kayo? Uwan nga rod, iso na laang ta nakangin naman. Ay nawaw. Bakit? Limot kumaring pipitang kay Jayda dyan. Ha? Aywan. Ay sos, nakita datan samot lakay. Kita akit mayak ti isam na. Ay, awanan. Huwag niya ngayon tarabidan ta ba kayo?
No kahano ang nagmulta, impasyar namat ni tatang na. Ni, agturong na dito ko yun ayan tapakit. Anya kayong taramidon ta. Jesus, awaanan Maamuan a pinag-shopping ta ti kwarta nga inutang ko. Sa pa inrason ko apagpuunan ta. Ngamen, nabangkrap ti gardin ta. Day tarod bakit? Asidag tanong. Lingdam lang ti dagduma ang ginatang mo. Tapno di na makita. Narigatan. Kunak tumat, da kayo tinakitak marian siyang. Ay, akwa. Inpasyar mo matgayam ni Tata Domeng, Mari Pipita. Una, tapno saan ang maboring ijay palay. Kantap no mapadasan na mati agmol ako nada. Ay, mayat ti kasta, Mari Pipita. So nalaang ta makapabanog magbagbag na doon na doma. Ay, kasta talaga, Tata. Nagasat kay Kitdi ata at da kwarta ni Mari Pipita nga anak yaw. Sa bagay mo't hindi San talaang ngamin nairuam. So ano da duma kita agreklamo ta. Makapabanog naman no sana nairuam ti bagay. Iruam yung amina na tata. Saan mo ta parikot ti kwarta ka na kayo kahit? Kasla allergy na nga rod ti agmol, pare. Mayat ti agmol, Tata Domeng. Ay, Agpasyar mat sagpaminsan tapno makapag-relax. Madimot ije balayo akanayon ti ayan mo. makapadanag mo. Bakit? Ay, uwan nga rod lakay. Naimbaglangan ata saan nga ado ti saludsod da. Anya ngayon ti plano mita? Agawit talangan lakay. Kasano ngayon dagiti-gatangam ko ma? Inton maminsan ton. Ang mga numasabat taman ng damari pipita kat biglakit di asingirnak. Wrong timing mo't ngamin dagita. Una yan. Ni kumaring pipita ka dito mo awag, bakit? Uwan lakay. Ay nawa, awag mo't nga awag dito tao. Kasano daytan? Sungbatan man kit day no, naturad ka. Nasurok nga minan ang makatawan jay utang ta. Sigaw lang di makisarita, bakit? Jakam mo na niya ti bakakin ko na. Yan may isa, da kayo mo't tinagsarita iti. Ay, oray siyak lakay. Diyak mo na niya ti bagak. Ay, anya nga ti ibagak kat saan tamat nagmula. Naibos ti kwarta nga inutang ta kat saan namulaan ti gardin ta. Bay, ampay nga ro dita, bakit? I-off mo ti cellphone mo. Tapno di nakakulukulitan. Makatawanan ti utang ni Marian siyang kanya. Ay nawa, text mo nga minan ata umay agbayad. Di na matreplyan dagiti text ko, tatang. Kasano nga roon na ita? Adda ti titulo ti dagada kanya. Ngam kasla di damat madanagan. Awan matanti kunada nga agbayad na. Nangingina pa itadaga, ngumtigatad nga inutang da. Nakaskas da o nga rod, tatang. Irwar mo man, titulo, takita ag anak ko. Apay ka di, tatang. Amangan man, no piki na ita titulo. Nupod no kumaaku ko ada data, kit madalagan da kuma. Nangrunak nangina ti daga ita. Aywan nga agpaisoan niya. Apay ajak na panunot day jay. Talaga amang lukluko dagi jay nga agasawa, tatang. Adya ti imbaga dagiti masiknan king ka. Peke day taat titulo, tatang. Ay no. So, matlagayam a relax dalaan. Ipabarangay ko man dagi atat tao. Saan anasaya at tikas tang aramid da? Peke matgayam ti titulo da. Lukluk kwendala ang tipada da at tao. Sapay medyo dakkel ti inutang da. Day tangarod, tatang. Ay, sus. Pagpuunan mi iti garden ko na ni Marian siyang. Namjak ka mo Awan mat nakitak na imula iti sigod agar gardenon da. Da kapitan mati kasarsarita ni nanang lakay. Anya nga tatiw may day baga. Ay sus, kadwa ni Mari Pipita. Amang naduktalan nan apeke jay titulo nga in collateral ko iti utang talakay. Ay nawaw. Ay, jak kayat ti maibalod, bakit? Ay, oray siyak mata. Asino mat nga timayat ang maibalot. Nay.
agturungan ni nanang dito ayan tabakit. Mangibabain kayo adwa. Ha? Rumor kayo, tasangwin nyo dagi jay. Sangwin nyo dagi tinakautangan nyo. Nakababain kayo launay. Nanang, anyang iti ibagami, chay. Ay kada kayo matan at makaamungag palawag. Ay. Sino nga may tinangibaga nga ikulatiralyo ti peke at titulaw, Sa dino tinapanan ti utak yo adwa. Agpada kayo nga awanan nakam. Ay nawaw. Ay na, please, Mari. Di na kam ko makadiidimanda. Maasika kumakada kami iti asawak, maray. Saan ama iparbang tikas diyang inaramid yo? Siyak pa'y lang tilukon nyo. Eh, kasla saan tamat nga agkumari, ano kastala ang Mari? Day pangarod. Kumare nak, nga maaramid mo pa'y lang timang loko kanyak. Peke ti titulo ti daga nga adda kanyak. Isumit lagayam relax kayo nga agasawa. Eh, pasensya kan, Mari. Talaga lang ngamin, agipit kami. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo? Kwa, Mari. Pinag-shopping nyo amin? Di ko nang kanyak kat pagpuunan nyo iti garden. Si kamat pinyol, may sakamat akong sintidor. Awan nagdumaan nyo iti asawang. Maray, pasensya kan. Please, Mari. No siyak lang, Pipita. Ituloy mo nga idimanda da kita, tapnog nakamda. Nangal-alaan damat iti kastalaing da. Nanang, Wala na, kasta talaga ti aramida. Amangan no pakawanak ida, kat aramidan dan tumanan iti sabali a tao. Jesus. Ay, agyaman Pipita na kaong. Ikam da kita at tao iti pagnakmanda. Ay, nawaw! No awan ti ikulateral mo, ibagam ti pudno. Di ka agaramid iti may kaniwas tapno laang pautangan da ka. Laglagi pam, ano dakas ti aramid mo at adda amay sagmak ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.